sad ja ne znam kako je meni došlo. Ja sam otišao u Rovnu kuću i kupio se beretku. Nisam uniforme nosio. Stavim ja beretku i u kancelariji, u sebe kancelariji načelnika i gledam se u ogledalo, pa nisam ja na to u sebe navikao, ali vjerojatno ratna situacija, pa tu je to da tako neka promjena treba da bude. I onda sam, kad idem po boračkim našim sastancima, već je mobilizacija i tako dalje, idem po pojedincama, po četama, po bataljima, to kažu, oni nemoj nam više dolaz, kaže tako, mi hoćemo tebe u uniformi, da naš predsjednik bude u uniformi. I naravno, hajde valjate sad potražiti uniformu, sreća Ahmed Šalda, on je meni iz Hrvatske donio jednu lijepu uniformu i to mi dao. I eto, tako sam ja to počeo sa beretkom, gdje onda, hajde nekako da se i ličilo ko ne nekog komadanta, Ko nekog komadanta. Bila ta kapa, ne bila u mene opet, moj život i pamet tu isto, i tako dalje, ali vjerovatno davalo neku značaj radi onoga koji to gleda ili me sluša. Kasnije će ona biti prepoznatljiva, u čitavoj Bosni i Hercegovini, Baš kapa, ne ševko. Tad je baš ovo kad me Jelija Izetbegović rahmetli i on je tad to počeo da nosi. Ne mogu ja reći da to golemo bi bilo da predsjednik to vidi u jednog načelnika opštine pa on to obuku, ali vjerovatno tako je sudbinski, povezano da je on tu kapu uzeo, Ljiljani su tu, Ljiljani su nakupi i tako da je to prepoznatljivo bilo. A obzirom da je Gradačac jedan od simbola borbe za Bosnu i Hercegovinu i koji je kapija Bosne i Hercegovine. Jedan od simbola jer su dali primjer svi drugim u opštinama kako treba to da se bori, pa smo i bili prva viteška brigada. Ipak smo mi bili brigada koja je najveća bila u armiji Republike Bosne i Hercegovine. One su negdje bile po 2.500 jedna brigada, u nas je bilo 7.500 do 8.000 ili tako dalje. Ali se ponosimo time što je takva jedna velika brigada opet funkcionisala, što se nijedna jedinica nije otela, nije da je to neko zabranilo, nije to bilo tako vaspitano, to je tako bilo pripremljeno, razumiješ, da se misli na odbranu i tu se ponosim isto sa svim svojim ovim građanima gdje nije bilo nikakvih zločina. Pojedinačni slučaj mene, to je u svijetu poznato, to ne može to biti ako neko nešto uradi, tako dalje. Ali da je to bilo, politika naša nije bila, opet je ona dobro bila, opet je ovdje ostalo i Srba i Hrvata i svi njih koji su ostali s nama i patili s nama i tako dalje, nikome nije u tom smislu od naših ljudi, znači, tu je ta jedna simbolika na koju mi kažemo i Allah gleda, ako uradiš dobro, da će ti dobro. Ako ne budeš to dobro radio, ne može se lijepo pisati i tako dalje.